icyaha aguhisemo. imbagambira kandi imbaragira mwembi ngo kumurigarukamo izuba ry'urwanyu rw'ibisa ubwo biteka byo kubyore by'umutima bizuba harimo gukaraba hariho kumenya ikibazo cy'umusore wera umucecera hagati akigambati wewe ukamanya kimwe wabatereye ikigo cyaro gacyakira bagatera uruhanga rwo kurana kwabo bawushinze mu kigo zakubabuza amaze umushana wikiza gusubira umukazi w'umuringo umukazi wawe mwana w'umushumba ukwera ukagera hagati ujya kumana umukunda n'umuhumuza n'ukwikiriza n'umukararwera rwiri kandi ureka abantu bakaza kubona umwana w'ukwera n'ururore muri umunsi wari umwana w'umurangi Umwere wa Amose umushinja wawe umwana w'umushoro wera ucyajya ujya kumana umura mumugereza kandi ureka abandi bashinja bona n'umwana w'uwego ibiro byona numara umunsi ndetse ngo twese agure tumurebereza yakanga munyanya Julius wakora wamufata umutima kubona nitwara kimwe ati wamumpeza kumeza urukundo nazo kumeza Amose ntukikiriza hati ni kuchiriza Amose kari Amose Furaha bwe azakuzumiriza apesi shana d'accord nous sommes programme de dinam shobe ugumani wihahati ngo mubusinge naramunaku yabatunzi naraboro turuye narutaruye ugumani kunda kandi kurinda okusya oburufu erutanisa keciragiro cya hanga ikirukwera okuchiri oko unakurahirwa. Nishingiye Amose Mushana uwo mushinja wanjye yuzuye bakugumaniwe okuyahati turi omusinge nari omunaku turi abatunzi nari aboro tubwire nari turi tugumanye nkunda kandi nikukurira okusya okufa kuritutanisa nk'ekiragiro kya Ruhanga ekirikwera okukiri okoonokoro nakurahirwa munonga habwe imbabazi zawe habwe abana bawe barikwenda kwitwa okugira ngo bandi bajuyakane petezi ubaheze umugisha zigume akukureberaho mu maka gabo okusamuhero mu izina rya Data n'ery'Umwana n'ery'Umwuka Wera amina Morini mshirane medeji kesti nisa rwanje
twahitaho uburyo bushero bukwera n'ikintu kikuru munonga cyo gushabira kandi mbasaba gushabira nabo abo ruhangatirinde hatari biro wabatanisa abo ruhangatirinde hatari byo wabatanisa abo ruhangatirinde hatari byo wabatanisa ahabo Amosi Musana na Morini bicuza kutera mu mujuru kwera bacamye mbesho garahanga mbesho kumutwogu kandi barahira basyo ubwo mushinya baneza mukazi mfita no kwato n'umungaro ico tukabira ati aba no mushinya n'umukazi bashobora kuzaratitwe niryo mwana niryo mu kwera ico n'iki cy'umunongo kibakora Mana ruhango moyo rutera abaho migisha abajure kandi abaginde abo kusasa ko kana mabarebe na rukundo kandi abizo bisayo muri moyo babazi muhamu mu byamagaraga kandi mu rubija kweba magaraga dabo amina bose ebeneza abatabati abagore b'itu Mr. Amosi and Mrs. Morini Shalom yacire abazeire Amosi Mushana n'abijabo cy'eterisi mwene bacika cyabo cona n'abanyazare n'abanyamukago aba Amosi Mushana imumwemerere ikarise batire abarutondoza bataraka kanseki ubyembe ko byone byahanga kachachi mu East and Central Africa itatobe ko nico cyisiyo habo twataho wene kirifaya Africa mu bintu twakira kushobora batero no kuroga ni koleso kushoka kwa police band ya polisi wemerere twatangire no kushobora kwa polisi tsabarara wewe kugonga baada chama tomi ni mfumo kwa yake ni mfumo wemerere mtwatire wewe ni kunoga may God bless you abundantly tunawa polisi wetu ushema friend Christopher Waketiri na kasika Godwin ngeni sina numu tutakuza chini wewe kasika ngeni ni wao kulishauri kwa prisons na polisi tunawa friend Ambrose Taylor ichule twa sisi barara Reverend Amasakaba nitwa wasitati barara kaza atosha sabadikoni wanyabitete venerable Reverend Enoka Karosi wa Patrice Bishop na wali hapo na chini kuitela kwa kulebiku kandi kwa sabana nani venerable Reverend Patrick Ataile atidikoni kando mrisa wasitati barara kashanya wasitameho ero abashoboka biteka bishi waraze kwishoma bayana cyakwejesho ngo twakire Reverend Winnie Muchirande atweze kikamutarahanga zabrika na binamana abagore betu nasukanya yabo twemerire and that's this Oh,
atse rujo mutu kumaweka kamkono wezi ushene kama haya mutu omwitaka enyamisha zona ezomwisha nebuka umanya yaletera omuntu ngo arebe uko aragenda kandi uko yayise ekyandiko cyone ekinabaga iyo yabise byacu ubwo muntu yaleta amatungo kona nebuka umanya nenyamisha zona ezomwisha amazina konka umwezi w'ishimere akaba akabaki ukabara yagwishiriza umuntu udasibuka kuyagwishije yamwihamu urubajwe yagarra inyama umwanya wawe ubwo rubaju urukamaranga yihire umuntu yahangamo omukazi yamurindira umuntu yagira ubu ni igufa eliyarugomba gufata kandi no mbere ubwarwa umuntu wanjye ayetse umukazi ahakwa yiyuma umushishi nico umushishi asigiraho ishena nyina akaguma n'umukazi bombi bakaba kandi ubu mushisha n'umukazi we bombi bakaba badine kiba cyunyine kandi batari kwitwa Paulo yahanyishira Efeso ishura ya gatanu satani kiramushoro kuba bibiri yapapuro 236 na mukaga. Ephesians chapter 5, we are reading from verse 22. Emtwadi semerunjinda kama wita simu ushana n'umucara wawe murini kama simu ayebare kushikiriza ebimwara n'iyini nabanishaba owejo badikira kamera badiki ayiriza harubajunani ngamba ninyenda abagore babene bandeba ko kuba munonga ubondo kugambira we bari munonga se amazina kukumwamwahurire ndi Reverend Winnie Mukirande kebirungi kabegambire niza rwibanda obende kurga kweju ushwerwa kabare ndiyo mukiga kazi ukama wita simu ndiyo mukiga kazi obusinge barimwe obusinge barimwe obusinge barwaya obusinge bw'abagore bitu ukama simu obushwere bwo bwatureta aha obushwere nikimanyisa ki kandi obushwere nobwasota kandi ebikurwanisa obushwere niki kandi orukubasisa nobu ndi omurokore nagenda urugendo rwo kujunwa y'umwana Sitani Neyiza umuhandiki omwe bire kuraho
akagira ngo sitani yatera harwiki ogira ati Yesu bani wambugana nyoti nyine maisho go kumureba haza sitani yareba Yesu ne kwata kaciro haza ngo tukurwana na sitani tuti kurwana na sitani okashaba ruhanga ngo akoreka igura misho gawe go moyo kumanyoto go sitani haza no mbushwere turyo mu rugendo no mushiza wanjoriya twebe tujunurwe Bishop William Kirande haza okwasireta aragitu yo bushwere ni Yesu arahobo kugaha kakona hakenda kuzamuka kiruma nokora kimko muroko no yemereye kwato mu rubaju otazanyo bo nayanga muhara wabasha Yesu tarukumanyanganda zitu tarukumanyangudangwaru na muhara wabasha oyo mukazi wetari mukazi mshishi oiza musaraba bagira ngo bashobore kubanza baje n'amazina baje shere bakazi Yesu nagenda kwebemire omuwagira bite byakumiga byona iwasakutara Yesu yara nango yenda kugendera metare ya oyo mataga yero tumtukoza munonga tochi frasha ojiro eyanga abokwa Yesu mmanera kwa kwebemire no yenda kuta metare yawe no kwirima nishimire kwade kwezi ngeni ni mashababa yaho ngeni abakazi n'abashiza tuyikirize Yesu akwadireta etara yo kana tukomere n'entanda yawe waza kubesha atukumorera kama siwe obushwere bukatandikwa ruhanga omuzibu gwagedeni ruhanga yareba omushiija tashemerirwe yagira ngu kikirungi omuntu kumawenga kagukorere omuwezi omushemerere yakozeseza omushiija omucweka yamuyamba orubaju yamukoreseza tashemerirwe Otine wawe noreko banyukuro kumanya umuyobozi sonani nanku nangaka mbuki orondo wawa mukugumbire yikiriza ruhanga kugumbire omukazi wawe yikiriza kwiyabo maju abumbemo omukazi wawe niwe mukazi we yikiriza ngu ruhanga niwe abumbire wamushiija omanye omushiija wawe tamarayika n'omushiija n'omuntu bisana omanye omuntu ayine ebyobubasa bwe kandi ayine ebikumurema abagiroma omukazi wawe ayine obubasa kandi ayine ebikumurema kakuba ateekyeregyeza abagyenyi narebwa nanabo bali akatala mkazi haza mushiza aho ntakwimukira wakakatematema kokaba yayibabula ukatematema mushiza kinuka Yesu ali akakatematema akagabura haza nikokalene kozi yagenda omufukiku wabo rubo okangayo kashemererwa nakwereza omuweza bushemerere waba nokwatotyo ebintu kabare nogereje kuza hatakasigaye mukateko kamwe kokushitama ate omushiija wawe okwenye kundi nangana leta omushiija omukazi nk'okwo arikwatagwe atarikupegu amuheereza omushiija we ngo yaza kugira enshuro kugita omu kiiko kandi ebyo kabyaba bingi otebikukatyo nkubimanya ruhanga akamuha nayenda mu baransi
namurondera mukazi kuyamureta adamu oshemerewe abo kubabire nojiro norangaranga atagira nakorera koti obushoro bw'akabuna bw'okwina okugarukira bwerutugagarukira akaseso bagasoka obushore bwakoma konka orugendo rumwata obwebiro byona eby'amagaragara hariho kugira oturi contract omushore tariho contract ni mpaka na mpaka byangire bikuzire ni mpaka nibyo byandikire otonaha harebe akabirero abakusigura bine bishuba wakabisha utarambiyireho ababire nibabiye n'ababire nibasigurana eyinga obutateka oburerangaro tokuteka tokuhinga tokusenya siwabenyonyi ati nayenda kutina sana nashwerwa enyonyi sabatakuhinga ebyo tebishuba ati nkahati nayenda nanyangushitana nimugira nti bakagira ngu niize obutahinga obutasenya obutateka oyihanye sente orukureeba okamanya ati bine ozahoreba obwetu wakareba leke ako kabuna omushone mukareke akabuna baricuruza keta kaida musiki weshereka okakoreki okasabekabo okatirotokaho ndisho koro otinye sente tozine koro abo zino zine okana bwomushitanya kakapo after 1 month when anengera mukyalo isi tukore budget kandi turebe kutwamenyinga saving kariki obwabira tukakozere saving kariki okodakakimanya transparency asete nyokore twine joint account kukuza kusireti kukushaka kusaka na kuhanya sente ninziri hayo no kuramba kwekera mama ni muganga atanakwekera mama akasenda tindu kwenda kwakira abanyama akabaro batware asanga ho ekwita mune chupa transparency nebaretero kushemera kutuka mushaka transparency kuchana kabisa ndobi yakwatine mu murekere sente mu kwezi omuntu wakubera mukanya wato kakusebe kushasho kuchereza na necho na chocho kusibire imwe bakanga bina bakazi bachikuzo mukazi
ishize amapiliyoni yabo yashokera abana abakazi okoro banokunda ekikomere n'iki tumukikimanya abokokoro Ushwere kama mupaka ntabwo mupaka abanza kunde mworore ndeke kwishakaza kunda aho ebiragiro by'ikubasi tokubasi akukunda kundere akurira kubigeza ngundo zawe imu okoroba ayorobereje wiza watandisiraho kumushu ayoroba naza kusukama bongo mutuma yeme omukazi bakamutema kwegisiziba amushobirize mukiza shobiriza bongo omukazi akabanyanya nise kubitema bingi nibaremwa urugendo rurema efumu 18 obwino omukazi w'okushwera abatungire ekintu kirungi ikiro purizi riza okushwera kurungi muno kandi okukira muno obweregere ashara eshara agezi the power of a prayerful woman, a prayerful wife. Nashara ashaka ushiza awenya ashara yaretejo ibyo kusinda doza kero no azinga sabisho kato msefuki mujizira ndamisho bila kusefuka tenya zideke wakabira Yesu yakireka wakiasi kwenda kulebenya mechi wadumize mnosika the power of a esala y'omukazi olukusaba neyimusibale ogisaba kulahanga talemwa haida ziko zirebire ebize iwe bisaba omutima gwawe okukwata haida ziki birebire okushwere urugendo ruhango urugendo rw'amagara urugendo ruhango ubwo kuzakorebanisha akabarura ungana kusema kubana usaba usaba tera mahanga kuko ikiragiro cyo ukanda bahata kuko bari mwaro dictionary kazi bebaye dictionary kazi be dictionary kazi bazonyangore nibagamba ushwere no mandi babiri mukama katushabu mukama ruhanga tata nutukusima habwo kuba okatuto mu makaba garumu hariho n'aba bakwenda kugazamu harimu n'aba bagatandika erizoba kugato mu buteka twena ebyagambirwa aha reka tubito mu nkora hazo kukira munonga tumanye ngo niwe mutwe tugende nk'uko abamukama bagenda obase kutubasa urugendo urukwenda total commitment hazobe niwe tuziriko mwebwe tubase kwambuka turya abantu abehire yahariwe kandi abatunge kirunga twaheza kurugwa magara geseji Yesu Kristo mukama wetu kama sima
ahabwa abantu b'abana abantu b'ababatizwa abagore bito batamushobora gukwera Amosi Mugaba Mushana Betaro n'umugore we Murini mukama we bari Tusima Mureberezi Dr. Maria Muchane n'umukazi we Rwanda w'inyu n'umukiga mucana we baramba abantu banabishaha mukama we bari we twishimiza n'ubwo bw'umushaka n'umukansi yawe abashasha kurenganiza bagakomeza bagarurira n'ibishaje imbabazi n'umutima wakubeho mukama tusaba ubushwere bw'abana babo Amasira Murini eka yabo ibeka y'umusha bahereza umusha umusaro uyongere kubashona uyongere kubahereza umugisha kuko abana abo bahire n'abana barabahi babororera muri we niko kibarengera umuturage w'akayabo iro usinge Abrahamu na Sara babiri bari Abrahamu n'abagore umukazi we Sara ntabwo niba namutina namworobera namwita mukama we ubwo ikigango cyabo cya buri kigamba ukoroba umukazi we niko yatwaza leta ndare kibi akwesije wasimurire urwanise ntabwo ko ucishe bizabemo umukayabo unarizamo ubarinde kakubona k'umutima na k'umubiri abantu bawe twe n'abaterana tumusha batabuje nyoko batabwakane agararaye ukabweza ukabusha kubera kwataha n'ubu akweshereze mukaba mutwurire izina receptioni utwebebere tweno tumusha iwe Yesu Kristo kama wetu amen n'ubucuruzi batwacumure bisi ashabimusha Amaruhanga twenda kusima abumwiro wa uruzana w'amusana abakora ikintu uko batekatekera bakakikora kikakizwa mu kanisa yawe ubusenzi cyacu ukiza mukamutereza umushatu neza ababadi umwanya w'umukama ukize kubimbiswa kandi amagara witwona agabenyogazaho ugire mbabazi kandi ubusige bwa ruhanga burenge kutegeka ko mutwera buri nyuma ya mutwe rwanyu muri manyaranga n'umwana n'umwana wese kuzamukamu kandi umushaka wa ruhanga ushoboza ubwona adateye umwana umukwera imahari zatwera n'imwe abagore uzatugaho kandi n'ibiro byona amen utende Babiri Mloga Tujikone bayakira abana bashatu batasuka umunsi wa Kristo kandi n'umwami w'amazima urebe Kaironji Kengoma Kaironji Kengoma mutakunga bikorwa mukama kandi na kabatesi uwo mushana wenu kasha batendereze bacumurebereza ijambo menshi era bahereze bahaya tuba twaheze kamutakwati n'abagore ukote izuba abana banje aba bamara examu babiri batendekwa babuzwa irizabahika kutwenda kubasa sisiketeji bakwasa ubuzima bwa sateipe zidumwana zidumurwera umurebereza umutego w'umugaro munonga azotera muri garama ushobora gukora umukoro muri bwawe gukora hasi irizo bayatira muri y'ijuru ndakwita biriye wewe bitera n'abindi
ijisho turebe. Bishika n'abahungu mwene mwemerere ejesho kure cy'amana cyafaye Estimana becho kuza kurata bakore aba bana batakurateho era bana basigaze pangari babakurate mwito twena sabuza reception. Lascia lì che è comita. Wtedy taka opinia nie stymeta. Solidari tamaño. Eso. Pero ese viene en la mano. Ya cambia. Abantu bakangara moto. Ekane pia yamikabea bakomedia.
Kare